slightly hungover, slightly hungover you. Slightly hungover, slightly hungover you. I'd be lying, baby, if I said it wasn't true. Slightly hungover, maybe slightly blue. Slightly hungover, maybe slightly blue. I never had the blues, baby, before I met you. Slightly hungover you. Slightly hungover, slightly hungover you. You shouldn't lie, baby, no, no, to someone who loves you, and I do. Morning after, morning after you. Morning after, morning after you. Morning won't last forever, and I'll be over you. And I'll be over you. And I'll be over you. Zasluženo sam je izgubila. Dimnjaci su srušeni, dimnjaka nema, dimovi ako idu prema dolje, to ja tu tako recimo na neki način, ja rekla, opisujem. I onda slijedi treća priča, neću sad sve čitati, jer bi me to daleko odnala. 191, samo malo. I tu mi je nešto zanimljivo, dakle to je ta treća priča o Limu, meni je i ta dosta draga. Kaže
kaže ima dimova. Nijedan nije sličan onima prije 11 godina. Definitivno mislim da se čovjek mora boriti, zato sam napisala u toj knjizi da je nadzemlje jače od podzemlja. Meni je to bio neki moto da moramo to prihvatiti kako je, ples unutar kulisa, zadani idemo korak po korak naprijed, tako to piše i tako ja to mislim. Tu nema nikakvih, moglo je biti drugačije, moglo si se pomoći, ljudi su se počeli boriti, to je odmah sve sutradan se lupalo gdje se moglo šta lupati, popravljalo, pomagali jedni drugima, eto da u tome nije srećom nitko stradao. Dolaze veseli dimovi, razumijete, to jesu kuće vesele po boji, kerefeci, koje kakvi, lavovi, ovo ono, iz veselih kuća ne izlaze veseli dimovi. Bilo bi to previše veselja u nevremenu. U ovoj knjizi to je solidarnost koja se pojavljuje uvijek kada se desi neka nesreća, uglavnom prirodna nesreća, mnogo izraženija solidarnost kada su prirodne nesreće u pitanju i onda ljudi tu pokazuju neke svoje osobine za koje mnogi nisu ni verovali da ih imaju. Međutim, naravno svaka solidarnost kako prolazi vreme bledi, ali Jagoda zapravo u ovoj knjizi se zalaže za i veliča tu solidarnost. Zaista neko podzemlje često nam uruši život ili poremeti, ali kada se čovjek pribere, vraća se nekom svakodnevnom životu. I tu su divni opisi tih, kada vidite okolo po tim selima koja su bila razrušena, negdje su ljudi izgubili živote, gde beležite te detalje kako ljudi popravljaju krov, popravljaju ovo. Cvjetaju narcisi, žuti, Tako da eto, ako možete nešto malo o tome, kako su se ljudi zapravo vratili nekom normalnom životu. Imala šta puno razmišljati, bilo je hladno, ja evo u prvoj priči koja nosi naslov po ovoj knjizi, koja je kuća sa zelenim balkonom, pišem o tome da zapravo jednu ruku držim u džepu nekakve jakne, ja se jednom pišem, onda priča je objavljena, onda su počeli stizati ponude ako će uniji radijator i tako, ali smo ipak čekali vatrogasce. Dakle, to je bila jedna izvan... Ona je bila situacija izvanredna u puno vrsta i puno podvrsta. Ona je bila izvanredna u smislu događaja.